स्टुडिअ दं आं जेंग्रां नार्जारी। क्रिसमास खुंफुंनो थाखाय गिर्जा न'खौ साजायनाय हाबाफारिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सेन्ट थमास केथलिक चार्च बागानपारा परिसआ फैगौ डिसेम्बर दाननि 25 खालाराव जानो गोनां क्रिसमासनि थाखाय गिर्जा न'खौ साजायनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला गिर्जानि लांगोनायाव समायना मोनसे गेट लुफुंखांनायजों लोगोसे जिसुनि जोनोम सारिनाय जायगाखौबो साजायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे बिथांमोना गासैनिसिमबो क्रिसमासनि गोजोन हामलायथि बावहरदों। मसलपुरनिफ्राय दिबाजरं बयारिनि खौरां। আমাৰ এতিয়া প্ৰথমে মই সবকে অসমবাসীলৈ নমস্কাৰ যাচি মেৰি ক্ৰিসমাছ বুলি সবকে শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। প্ৰস্তুতি আমি আপোনালোকে আহি দেখিলে যে আমি গেট এটা ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ। আমাৰ জাৰ্নি হয়তোবা জিসাছ ক্ৰাইষ্ট য'ত জন্ম হৈছিল এইটো আমি কিবা এটা সৰু সুৰাকৈ তাৰমানে চুমুকৈ বস্তুটো আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। সেইটো অলমষ্ট হাফ ডান হৈ আছে। কালিলৈকে আমাৰ প্ৰস্তুতি শেষে হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আৰু আমি যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াতে যোগদান দিওঁ তেতিয়াহ'লে কালি নহয় ৰাতিপুৱা নহয় গধূলিলৈকে আমাৰ শেষে হৈ যাব। কাৰণ 24 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খ্ৰীষ্টমাছটো অলমষ্ট আৰম্ভই হয়। ৰাতি ভিজুৱেল মাছৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায়। পিছত 25 তাৰিখ পৰাটো আমাৰ আৰম্ভই হয়। আৰু যেহেতু খ্ৰীষ্টমাছটো আমি ভালকৈ পালন কৰিম বুলি আমাৰ প্ৰস্তুতিটো প্ৰথমৰ পৰা বহুত মনোযোগেৰে ভালকৈ বনাই হয়তো প্ৰস্তুতিটো যিভাৱে ল'ব লাগে সেইভাৱে আমি কৰি আহি আছোঁ। আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ কামবিলাক হৈ যোৱা নাই, আছে সৰু সুৰা কামবিলাক আছে। আৰু সেই ধৰণে আমি আমাৰ মনটোও পৰিৱৰ্তন কৰি আমি খ্ৰীষ্টমাছখন কেনে পালন কৰিম সেইখিনি আমি চিন্তা ভাৱনা কৰি আমি আমাৰ মনত খ্ৰীষ্টমাছটো ভালদৰে পালন কৰি ধুমধামেৰে গান বাজনাৰে আমি পালন কৰিম বুলি আমি ভাবি আছোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराय जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराय जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन।